Može? Pazi, ne stavim, idi ga vam. Jel to je za kuću? Prilike napad, neće Marko plaći. I noga, Marko, i noga. Napravi. Da ništa govori. Marko, ne bi se isto. Samo to napadne, neće se proći. Ruke visoko i u tijelo. Neće ništa, Opa, tako. Ništa sjediš je. Vidiš, potpuno niš. Ruke visoko, Marko. Nije vidi da me plaći. Kako možeš najbolje rukom? Dobro plaći, ali sam se na tebi učiti. Ne. Samo gledam, sve što radi. Aha, da, znam da ne. Mene jasno. Do, vidi kako se čuva. Sad mi napravi. Sad kružni, Marko. Dobro, ajde. Znači, ne smije to. I noga. Bolje da ću nogu. Idi nogu, Marko. Čekaj, Okej. Samo naprijed, Marko. Nema veze. Dobar počet. ko zna da ga do slabije. Čuvaj glavu, Marko, bravo. Ajde, dobro. Nema veze kako dalje, ja? Ništa ne boli. Sredi ga. Ruke visoko, čuvaj glavu, Marko. Je li zvonilo? Nije. Napadni. Vama duše. Napadaj, Marko, napadni ga. Vrijeme se stavilo vrijeme. Bravo. Možeš malo? Ja sam bilo sve radilo, ti si sad sam. Koliko traje runda? 2 minute? 2 minute, ali stalo vrijeme. To je to. Koji vrijeme? Okej, neđo. Će djeci? Pokloni se, bravo. Super. Hoću sad se dano.